butya eche bubera mwegale ali kungo chairman 3 esaawa eno FDC abaliye mu ruling body NRM bako bantu bayinza okubanga bakwata kuye ne baginyiririra kimu FDC baniyeriko so mpegano gona bakola mubaleka mu sonze egende kuinjirira wera kuzwa nyuma ediwaire ndi mukulembeze no mu bantu omukanisa zena mbako ne kyentaka era kito ndiwa NRM oliwe ni HBB kibachi kyo ate kibibi kikuonera ki enseko ndiwa NRM obunabanjizire era abatyame ni bampulirira mu ni bampanirira ni bampa kalulu ndi kwa bakola tuthani ne irombo nenga etawuni kansena enyirira okuswika obwe nga nkwatagane nabatyame abananyirwa kuba tuli na kwatagana nabo mendi tujinyiriria nzizenka tinsobola ayo bwe tuba nabo nitutumula nabo nitutambula nabo nibabona obuzibu buliwo enyirira mukulu Reverend wanjise mukulingirira okuko eso kiki kyoli kubonanga namutumba eri kwetagamu ngeri kwetagamu n'obwongo bwo ng'obwongo bwo nicho busobola okugituusaako okuva kwa bugeri era singa abataka abenda mutumba town council baba kwesize ne bakugemye enkasi nti osobola okola kino osobola okutereza mu kino osobola okusakaku ate bwoli mulyoyi wa myoyo yona advantage ya mani ekisookerwako obukulembeze obusinga ombwiryo tulwaki oli kutaka okuinjira mu butaka omuntu ng'olimuko katonda olimuko ensoni ekyo kimo oba bampaire kiyinza okuleetera namutumba town council kuba nti ebaako nekyekyukako secondly lobbying power akantu ako kabona oti kali maina ngo bwe tukakobere kakulu olina okukwatagana nabainawo nosobola okulobbyinga abakuyamba okusitula town era bwe kiri ayo bona nga yinza okubagabula lobbying power kyova oligibo nefaanana ekyo enyuma edi twali kuku ne powers ejo kulobbinga nga tukwatagana tufuna tiyali nga faanana ngobwe ayi ate buyali nga alikuiza yakobanga ngakoba ati nze ndakutereza ebiguudo bino biri oti biboli ate nze mwija kubita mu nguudo okuleka